Yada CBM Samu Akwa Badwam TV Badwam Jumede so medidi afia amankwa tamaklo na yada padibocha se agudie nsem na fe health tips so we sure say wiki mu sua de pa ochna your last day kan ye ho na gum diseases ye nto so emfamfiri ho nene Adom Baah Herbal hospital for abadendua yi emu eba ne nompe emu ade de a we won firi ho a enye wo mo boa ye pa ene ba e wodan mu ene ne be abekasa be me na no pa ye mu ache na bibi aboko de o nyankopon adom abusuafo obi a ho ye o nyame adom na Baah Herbal hospital so o nyame adom e ho ye pa sa de nyame busweji mo ngo so anye na munya dwumaden oh yes tuni nompe no mo kekentu amaye enye easy kra ye ken ade ache bi enipa foforo ba e be hwe Adom TV Baah Herbal hospital you am say eventually I say hema ahwefo na Baah Herbal hospital e kanena herbal center ene ya page mo ba BPM hospital na mo ye modern boy ye na dodo na manfo ni me se dompe ho adwuma ade pa ani ti emra obi anya dompe mu ha obi ade na opese ni dompe no esansi ani a o ha obi amfi a kire mba biem dia ene Baah Herbal hospital ene ni pa na ba BPM and I'm say a honey baby, I just want body. I was body a baby, the other says, Ghana have pa dear. You need to say, Obi or hot more bit match to Baah Herbal hospital. Oh, don't pay. No. Be any for Sada. More. Why, dear? Baby, I sure say, no, oh, it is say, be a yanka, no, near my wood, no peno, dear moye, maybe other condition be a most. Okay, I'm say, Mamenka, we the new product we have. Okay. One say, Obi or na o I addicted to bibi as a sad na ba be kan nchen oko say o kwa koso ahwe once bi e bia ever say e wi si nom e na oko e na okoko nom ya na say bi ansa e na oko nom na ade na ba be kan ho obese o jai so ntimi jai and nti Baah Herbal hospital the new product aba say bi ya wo sa ti bi no ade na amo a addicted obese o free mu and so ntimi free mu oba bi pi mo ha e ba sa product na e be mo jai so bi yes bia ono no mu ntampe no osho asra anase asra ebi o wa o ze asra no krambo first ne de share him ati say bi credit go manum wow na awayam na kwakodu ba bi anaso bi ono mo nsa yes obi ono nsa opeso jai ade chekra no enya bi angu ne yemu ana ne ho tete no enti opeso free sati bi okay and so waya o ntimi free mo o de omra me pie mo Baah Herbal hospital ye be bo ano amo free sati bi okay and enti eno ye new product ye de aba pie mo e wa ase o se no kokoda nchen dia ene se na manfo nim de da se Baah Herbal hospital apart from dompe mo ya de bi a woni pade no bia no they are itimi etu ase nti e beba nompe no ne ma new product ya mabai modi abai nti eno ne pe bia Baah Herbal hospital pe so ba BPM mo Baah Herbal hospital unze obia ne nti a okoko pimo sa adwumadi ni obi won mo bia o ye so kwa akoso ahwe one day bi na ekoko fa sa ha no bre obi ba BPM mo no na sente mo ye the product ba obi ba BPM mo so okoyi bi ase na yes, I want to kind of say drink. As I drink, and as I we beat this. Oh, no, my partner, what you lay it out as I done. I will, or not as I did said a night crow or crying. And you want, and so now, yeah, the name of our friend, your mama, and she, I wanted to buy people Baah Herbal hospital. Your man proved that of feed, some many their money freedom. And she had there or say any other who be answer na okofi yeah and see I'm say at this product by microphone we na or more said medin mo bi on man de no o sin kopesu jai wi ne no that's why I would be jai and see am sa product na onam kra na te se obi no bi op heavy kra na ebe ma obokra fo no enko ko e wadwe so ebe ba be do kon bi there's a okra what is obi no ma de no kra na e wa hi na mpo se bi e jot na onom na che se aba be addicted che se ade na ka ho a when bi anom da krokra na e de ha wa bre wa e ma sa product no ma onom kokopie ni pede ma obu se obi kra anom jot so ba bi na te kra na se e wa hi so so na ya asra na osom na aka ho a and so ebe mo eja ti bi biara wo ya bia drug bia why addicted to bia ebe mo weja isa adwumade ni edi tie ne yate Baah Herbal hospital sa wo mo special product ya bay minim say ni pa bebre go through sa de no why addicted bora ho now so
Hoji enubi na fi mfiri na ahunto. Afi mra. Ni na chire no haban ya na de ye. Oh, okay. Baah Herbal de bibi biara ye obi ya haban na de. Nti enam se obo ade na kasa na de na ho de. Ene ni nim de akran so edom nipa de se yemfa haban we ni we ebom emfa di sa adwumadi. Ene nti bibi biara ye obi ya na bibi duru ya na ye de sa. Afi mra. Numpe no. Alright. Numpe ho akokwa. Numpe de. Numpe ebubu. Oh, me ka bibia se wanya kwanhia na odompe emu abu. Na pe baabi akwa me yesan de asie niam. Ade ne se baabi wo ha be kwa me de asie. Na emom no America kra bi no bo se esan ye oya. Na me se nipa na nim hu nim de. Na dompe no so se emu ne esan de asie niam. Se anwan go sie ni pepepe na se bi etofa ho kakra bi kra na. Ebetimia ahele sabre no. Na emom no ekwa nim kakra no bo se eho no esan ye oya. Anampo se wo nante so kwachira wo timi se o ya wo sa ba bi kro. Na so obi biara ode ne house aba bi pi mo Baah Herbal hospital e ma no. On consam be complain bi bi. And am say yen oba ye nyabotre e de wo fa fidi mo ehwe sene dompi no abu afa obi wa na ye moto na ball no obi won so a car e no konya ho akwachia obi won so a na ye ball no obo e na e kan ne sen yes ne sana se bibisa e no obi nso de dislocation and no crowd there na e hadwen pa e free ho it is when you be on your expert obit me this be be free obesan de akwakoshe wa back amawa anytime bia no bo so obenya problem especially say bia wa basa de na e free ehwan it is when you be on uni e wo hu nim de amana fan sha ma obi ma enya de a ebe den ebe pepepe bi wo sabre na bia no te hawo and it Baah Herbal hospital pe e ho ne ba bia nim de ni na eden e wo e ono be e hawo sanso na bia obi a ne de e na chibrem na seden committee we bonse mete so we se we chibrem no so no an kitani pedia ni na zise bi enne abane so hawo bi aba ho a enya fidi ni e se de wushim and enya operation bia so na se ye ne de dade bia kokoshe ho ma and am say o free awo mu ba no na dade bia nka ho and nti o ba be pi mo Baah Herbal hospital emfa ho ene sene wo de ne tie e bia se na medical academy e bia na ya kwanhia e na ma wa chibrem e ho atochima ene ote ohawo anasa amana e bi kura na asa kwanhia no kura onya na usa wan pemwa enso ene ote sa ya no ewo ho oba be pie mo Baah Herbal hospital ye de abibidro na yesa na mani na e operation asem na mo abibidro na ye de yesa na mani na me kai se papa bi ba ye aso ho na oyobi a oye kente nti watranse ache nti amane we no na chibrem no akekese ni na moja tuntum bi aba bedem okutwa ho scan no ye kire se ye se de national machine be 8 months and sana moja tuntum no kra na afi na we no na chibrem no emu atimi abie bia ba be normal sa pepe na oba bi pi mo Baah Herbal hospital so wote yenka nti oba be hwe se e betima ye hu ni media mana na so we de ade da ho waba ha nkwa de obenya solution ene wasa go back to na adwuma oye ene nti e bia na wo dwumadi a wodie entenase na wotatena se bebre wotatena se bebre so ya de drivers mo eko eye kwan tenten na adade na no wotatena se che bebre na unze affect o spine no ene nti abre na abre bia na so ba na wa behwe na ehwe massage we bi kra na wo de na kra na e hawo na e massage keke na bit mama sa spine na sa hye back na akoba bia na wo kane no eni ti se bia what is hawo no ana so wo de ne e kenyi na e spine na hawo e Baah Herbal hospital so da woni ye ka we ne nkra no so de ehu hia nkra yi omudi agro bia no bia piano anensa akwo ho ne na mabu ni ade nkra so ba o ye nkra so ba ho e ma o se nkra mpu kra de omode na nche da nye den ti sempe for de because akra no ni do mpene mu nche da nyi se wa ye peni a o de ye sa bo dada e je o de no how bi to a ana ni treatment ne den sen ni a no ya bofra ye de abofra bi sa bai no mu di agro na ne nyonku pia no bo fom na ne nyonku no pia no bo fom mo ni kan de no kokopi mo baby na mo start so mu treat ne na mo no na ba bi a how no no nye no mu treat wa show na mo akwa treat wrong one ba bi no how bi ani ho ti later now mba bi hu say no still ade na mo ye no enhele but of Philippine and obviously we na emfa no Baah Herbal hospital mba ni hu say no ba bi no mo treat ne wrong na mo no ba bi o how no wo mo no bi amfa ne sankan sa we ni enti nyame adom oba be piem kakra ngrana oye den wasan gina na so bi mo kra na ko yo bi o ko school wa she enti nkasa de kra ba be
si na this year na this year ho kwan emre no ko ye di akire be kasa bebre wada mama ye contact no ne baby a Baah Herbal Hospital Baah Herbal Hospital ya se emienu e wo mem ha enkran ha eni kumase eni se bia wo nkran ha na pese ba bi mu ase ho a baby a obi a wo de fa ka se ko baby a friend suspenders o si o 18 junction a be kuma family di fan family na taxi for home no ka chom se oko Baah Herbal Hospital asio ebi okra na o si o ba stop na o ze Davis na kaza ba yes catch from say oko Baah Herbal Hospital ya de omdo ba bi pim e wasio se bi nso ene abefo abai se bi akra na o na apese oba ho a o de oko Google na obo Baah Herbal Hospital akra and wa be ma direction amwa drive ba bi pim mo se so ekumase a ba bi a friend say atonso agogo aban ya resa bi akese na chi open na do Baah Herbal Hospital the number is 0244 988 004 0244 988 004 and I say 0244 083 482 0244 083 482 and it's your friend na say ebia na obi gina so a o de nya abotre na san free bi e de ya benifo be fa no wedi ko na mpo say obetimi aye audio e de afa WhatsApp na also how bi a wokom no o de atom benifo ni e de ya e benya no yie de ama ye no wase papa ye bompa say da se nenso ye be se hie oh yeah ba me enti Baah Herbal Hospital na wote won ka no numpe eni sese product foforo ya one day abaya why addicted to BB and some ne sa ne manoma no a obowura Baah Herbal Hospital a o ma obi a na se sa de no afiri so na